दक्षिणामूर्तये विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्मत्मनि मायया बहिरेव भूतं यथा निद्रयां जो साक्षी कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाव्ययम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमो इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरीवाङ्कुरो जगदिदं प्राणिर्विकल्पं पुनर्मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रकृतं मायावेदिविजय विजम्भयत्यपि महायोगे वजयाम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा जो बोधयताश्रितान् यत्साक्षात्करणा भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समसत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं बिन्दु स्त्रीबालान्धजडोपमास्तमिति भ्रान्त्या भ्रूसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृश माया समाच्छादयत् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो जो भूत सुसुप्तः पुमान् प्रागस्वापसमिति प्रबोधसमये च प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि व्यावृत्तासोऽनुवर्तमानमहमित्येन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां जो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धता शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रा विद्या आत्मना भेदतः स्वप्ने जागर्ते बाजयेष पुरुषो माया परिभ्रामिति तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भंस्यनलो नीलाम्बरमहनार्थो हिमांशुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्तिरष्टकम् नान्यत् कञ्चन विद्यते विमृशतं तस्माद् परसाद विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
सर्वात्मतोमिति स्फटिकृतमिदं यस्माद् मुस्मिंस्तवे ते नास्य श्रवणार्थार्थो मननाद्यानाच सर्वात्मत्तो महाविभूतिसहितं साधीश्वर त्वं स्वतः सिद्धेवत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्चर्य मव्याहते बटनीटपि समीपे भूमिभागे निसर्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारत् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्ति देवं जननमरणदुःखच्छेददख्यं नमामि। चित्रं वटतरो मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्जुवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यस्तु छिन्न संशयाः। ओं नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। निधने सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये मौन व्याख्या प्रकटित परं ब्रह्म तत्त्वं जुवानं देव सदृशी गणैरावृतं ब्रह्मनिशैः आचार्यन्द्रं करकलितचिन्मान्द्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिं मीडे गुरोरष्टकं च पठेत पुण्यदेही जतिर्भूपति ब्रह्मचारी च गेहि लभेदवाञ्छतार्थपदं ब्रह्मज्ञानं गुरोरुक्तवाक्ये मनजस्य लग्नम्।